sen ngiwan japi ki ba men pentip bangi na kalian jong HITO singkmi mentagasi hila pen kenmau biang yo menteri rangba halor ke kam men Thungkam Pulit lane kata Dawa Pynjlan je kata kerta hoaj men kani dang shen ka khasan tarik menai balai ara jar sau ngilai kendo yo menteri rangba men pinsngo lane men consider ya kata ka jing Thungkam Pulit da ka Dawa Pynjlan jushu ya kerta lane kata bi ongka beyond upper age limit ka badai one time measure hadin ka jing kendo jungi bat ka sarkar hadin cisni ka model code of conduct lembaga election commission kala pembina tangi melashu banyak cekmat bandawa ya kan ka penjalan susu ya kata kerta lani kata ka beyond upper age limit teh menta peming la ibak election kala code wat kadang don kata ka model code of conduct lani ka MCC tangi na kalian pat ka jungi ikwa ben kerpat ikwa ben kentu ya ka sarkar ba khot no ya ka cabinet meeting rilok no ya ka kam nomor ba kani ka kam tung ba online application kadang ya saya cekmat tengim kwa bagi kini ki kon samla kamtam ke habaya dei bukan ka 26+2 ke bande ar kondai ke bangila dari yakran ba menteri namba bu la ashwar ba kindri lok ya ne kam te ni kermen scam ba un budien ya ne kam bud khanang ba hapdeng ka ne ka online application ba baro khoi kini ki khana ke bri ban yo hok kin yo ya ka hok ko jongki kani ni dawa na ka sarkar jela kade halor konong rim nomor ba segiwi ki state la petang hapo ka central recruitment board ro kelapun isai ba 26+3 ka ta nomor ba 1 covid kat kendai i kentu ki khana ki ba tab ya kan ka online application habaya dai ba kan ka MLP recruitment ben bo recruitment ni na kalian ko jungi nin ai por ka sarkar stio ban pembe ni ka kam tela ka sarkar kamla ni kentu ya pi ki ba wat kam lani ki ba apply ka ni ka kam ba pinmi samadan ban dawai ko hok la da pi try kam pinmi ni kum ki nong yalam seng ni numla ban kerda da lele ro namar ba ka hok ka jong pi dei hi ban dawa ni chulong tang ki nong sandan ki jong pisia tenga kermen scam ba pin sami dala dei ko por te tangita hi ban nga kermen scam ru ba ka government kan ai ko positive response tangita hi kubleshi board shejar